Yes. Kama ndio musesia mwikisia na musesia wa kisasa kicha ya FM na kwa ndio sio na kwa na bisho. Na bisho ni kiti itali kwa no. Itali na so kwa sometimes uka wakati lakini ndio inakuaje. Lazima kitu ndio ndio kukuli bisho. Na I'm sorry mimi nikuja kuhusu ni sio bisho uzo wa pigia basi mimi ni sio kutumia no misa no weke toki kamba ni kamba kikamba tena ni alokisi peki nduketa wa kithitu na mbingo sisi hivi sisi leo ni changana mno wa kama itu ni omwe ni changado kesa kwa hivyo no kwa kithitu na wakulilia wanakutuka ningi ndio ni wakienda ngai na no timisi na no tusoma Biblia lakini wakulilia ni wila kithitu no munde nikeza kuma mbingo no munde kwimisiatiwe na umama itu na njawela de go we ya de gondo pa umeka na mimpi ni nasia ususu singisu basi ya kaniso no kwesi nditatu tu classe ina peke doketa wa kibike peke doketa mu bingo peke doketa wa muma na peke doketa wa webito muma na webito na muma tu ukidito muma tu ukidito ngokuingia muma muma tambea na mbingo ne omonde noma akebeta akasia ni kalaga ndika kevya biso manzi noma ni winga akevya manzi tasia noyo niki nodo bisho mbingo ndio toke tena na kota ya mbingo ela mukamba ne mbingo ela ya binga wa ela ya ukoe na kolewe kwake bakabindi ya muzi wake esu timbingo weta mobingo mbingo ela ya wo nela ya isando mikwebето kazendikaya kwa maito suolo kaya kendo chai kana nyaku muitatanya kana ideaku alazima ku mandika sama kendo chai na winga ni sawa azi peki mcheka wa mundu no mundu zunyi no ndega langa zinga ndani nje na kwa mwamini you know wembie mukadasia bingo esu ayuka ndo peki mtu kwa sababu kule kitu tunawazi ya wale na nikipa hiyo kitu yake sasa wa roho ile wake mbiso ikatonya kazi kwa kweli ala maneno alikuke tawabuinga tedito na baba mbingo baba kuna hizo wa mbingo ile wa mbingo ile za mbingo la mbingo ya kusia la musi wako na mbingo sile choke tupa wane kawe Athiani mama sina mwa kwa sobe esi wa mbingo usiwo mbingo na kwa umana Athiani mama lazima mbingo sio sindula wanenga wepikia kwako kana sindula sio kapikiwa kwako ni mundu mwe ni wa itapiga ulisi ati sindisho ngesi etawa mete kwanzie ngine uimo na uimo waenda na sana mabeba kwa uni beba mona kuwete kwako isitwani yake jito isitwani ya kamote isitwani ya muzea isitwani ya tugo twenzi w'abantu mundani kwako isitwani ya kindu cha vyulukwa musi wako yawana isitwani ya kindu choka ikiwa bamubea bekai sile mundu mwane kana mundu muthuku yu isu ni uimo we waete na ni wigwete kubundisa waya kibindi kila cha wao kamba ngasi akuni chokita mo kamba nundu ni chekiwe na alame kiyene makwie na alame mususu mayama na kana chekiwe na meso madodai kana najina oi tuge lista yake ndio wakita mbingo cha nane na naombe kinupia ngunengwa kimbinge ndio hiyo wekwekene onena niwe kya yumo kamba ni waikirite webeta na nyaku webeta na nyaku yuke kamba jasia moko juwe momo mutangwa moko na tangwa dike kata dikako moko na kitondo you webeta isudio bingo naweza yuweza kwika
Ndio wewe au dunene yo no majasi akiangai. Ni kindu kitarito wewe kanywa ni wangu. Ila ukwasi akiangai wasiangai atwite ngose yakwa. Neka akanipanish akekondo kwa. Iwe mundu ila kwa moko na mwito kana akia mwito iwe asiale na ukiwa mundu dia alitu extend ya basi no kama mwito iwe na akeka dika kenya manzi moko na mwito no kama mama sio ni basi hali niwe yoba no ndo kona you on a you trip you not tie kwa na ndo matela kiswane makidona no amongemo no manwaje harusi no manwaje harusi no kiwa mundu asa ni bita kananga mwende bide sio ne bide ya ilete ibida kiko ne bida mo ndio yao na one maitani sasa o ai sawaiki nungu ni wewe bita ni wewe binga kananda keka ni wewe na yu ne maili maitanisa matanisa musio andwasu maisa wanende tola mawetie nungu ndimo mawetie mbewa ngai maweta mbewa you cannot keep to pasia bingo lambe ni ndeto wa nenie kuma kanywani wao na wasia ndikeka yo itokita uketa muku okoga sebindo yo etawa mundumu ni wewe etawa okalasa kano yo mundu kaikanisa ukasene nebe tiena sendika akeja noemi ndika na mweni na yo mweni ni mwesio nikawa ndiweli ye mwana ku na ndio twaona mwetu wa mweni yuko kwa hizo kana na mweni nijue taikala ino ngoni mutanena tone kana no vi yuwe me bidi mwetane kanisa ne weta mko kunwa yuwe bahani chechi cha kanisa ye kene ndo maana yake nyene na bingi tena sema mko ndikaonene nzira ye mwa lakini leo ndo yekie mwetu akena ndo kana mwana okenda prime heba so ndo nzuri yuto kie ba ke ndo chukiti la ndo timbo ni kindu kiutira ndo sia kusumwe kanwa ni watu azisi mangara bishop sindwi wanene tamuno no kuka kutongo ese wasi yuku masuo ende ila na nene ene na muda na kuma suo mweni kakela sana mweni ngakwenda mweni ngausobia na mweni tukitudoa ne atikirote kwa ngono no sindwisi nisia isando na isia minando mungu mukamba ni waikete ndo kusaka saka bishop mtu ndani peki ukitie muma nayo mikindo tukwasia te twendete mutabo mukamba ayo wa mutabo twendete tawo ndio twendete ati twendete tukite na akami tukabe mata kutoa mali ni na na mweni ni mundu umesaisu na mundu ke ni andwala mesema njai lazima tuikalende tu ya muma kana ndio gose na kunde ndose unduko byuma busembo kandia unduko byuma kisemba gauti you isuni muma otondo wala yu tebinda ya siasa ukengwa mutongo imonani wendia hivi ando make muma ada ungama tu bishop Mungu kwasi Mungu tushuni ko nekanga ko mwana ko bizi katulosikia tumando kikatwa makalaka meka kila nipata sio Mungu ne pe Mungu lo weba hatongozi Mungu hatongozi Mungu mabina mekia sai Mungu suka ulisa ne yakendo embwe mwanuza nyanza kame embwe mwaisa ni yanguko embwe mwa lakini lakini pa mundu lo haimo bakikamba uno ndio mumbani onako to bangozo twele ende kokeza sia nokenda mundu esingekama nokenda mundu mwe nokenda mutumia nokenda mukuu wa kutongo ese kukimina na ito kitumi andwano mena mapenzi matama naanza kama mioele na ba kalekana lazima kunda ma ndukase ndukandia abani kunda muye kalanga mwakota magara kila mundu achona maonzi malandi totanise yumu itanise na mukekata no mwetie muku okamutanise na chicho cheta wakikana bazo kama agwangai no mwetie muko miwangai oke omwe etwa mweni ye mwani enda okudabia be etwa akunda niye ndakame
na mundu muko itunalikie bantu tunaiwana tutanisi unienda ututhasie chobo ni tukitu mundu twayechao muma na ijo kuona bandu mena thina muno ukithia mundu atwarinde matwana 10 na harusi ciothe ciukaika flow nundu kila harusi aiza muma mwili utilana keki mwiyesa mjaze dika utia kwa kile na kwemba kile yo kunja soda na kwingunja na wole tuenda na ngide Utanisa. Tuambilo utanisa. Niwe mumola walite. Niwe sio dhasia. Kandwa alasa. Wimwame. Na uwitie bisho. Na uwitie mzoko mwangai. Mwisi tiko kwa mboya. Wisi okoti lene kendo kikwetu webito. Na ichwe mungu ni ya ngai tawaya mtabania. Ngai aitie. Dake tikila webito wantia. Nwebeta kila webeta wakuyanise na mituki nundu ngaino katuma mulaika wake wa kwananga kukwananga nundu akila webeta ada ngoma nuka hapa kwini ozo tukwapo da mulasia kana atabana nyingi mnongile ama yase si kama hizi ya leo hiyo imepitwa na wakati imeshindikana hiyo hakuna wengine mkaikawe lakini jambo kwa Biblia na tisi ndio Biblia ni okay ni kitu ambacho sio kaingia kwa zana kwa Biblia ni kolea mmesiti kwa batechao tuamo takwende ya Christianity. Asante wako ile kule tama kwanza hivi inaonenge kaongea ndio kule juni zote zitesumbua ando na mali siati kana kamba oziti atangi munde bya ndo kanisani amundusu mwinga kilume mundusu ya mundu kanisani anopata nzebo munde ya mundu kanisani na ema yini munde ya mundu kanisani kabisa kwanza na bishop na ni mukunu sekeveona yudalie twenenea ubowa mundu ukwitwa noma ni mukamba ote namba utangiwa ni mukamba na kikamba kila chekiwe nzini wake alitoma na nicho chekiwa ndoni alao kama noma wekani watangiwa ni wasewa yake li siana siake ni ndani mwana nyana yake nyana tangie ase na tangie kindu kizala hiyo ndita yuba hatu yengiyo tukegwa naye tukose time issue not twegwa nikapeleka twa hiyo ndio na agreement lakini ni wasa ninyo kana wendo wasa ni kubo ni sio kweli ni ngwa na kunwenda ni kubo yuko uri vai kwa twisi kindu kitu kwasa Biblia ni yokie Biblia yokie uitikile wewe na hiyo kitu mimi kake mbona baba anatikana ndio hilo zile zangu nyingine anatikana mimi hapa wewe ni wewe ya hapo ikala mimi hapa kuna wale ngine mambo mama haya leo zile zangu nyingine anatikana mimi nyoka ni ndio ndio mwetu kesho yao tutegeze yake na mzee wote sasa yake Paulo hai Muislamu na mtangi na ina abetera lakini ukasome Mungu ya Roma kilungu cha kenda na che 10 na nemea undu ukuboya noto na kwenda ona ngai amuthini nikenda Israeli matangio ti wewe ni mutangie lakini Israeli ma ti atangie kwa uba hiki ndo bado ngakosa kuma kwanga na ndio kitumisi ndiki sikike kwa ndo atangie sidiki sikabika mweso nondo muka uni mutangie lakini na wewe ndo mutangie kia oka abika kwa kuruya kelele wakutia ba momoja na utangie wako malikupa noma kwa noma na kwa noma le pema umumapa bebe ndo kita yupo kitu hapo na kisa kwenda musi nono na ndo ape ando amatangie lakini mwobe tuna lama tangie no mpaka tuikulia hicho kitu ni mundu atangiwa ndo maana kutilanwa na ambayo ukatilana na ndomako ukafika tumechao na hicho kitu ba ukatuka somo neza Joshua kilungu cha miongo ele na ina nitukona ndicho utatumizia abalano alamwa ninga iko nikwivya andwala mamuzulu kita monte madaina mugwana migwana ni chao migwana tumititu nisi isu nundu kivyo chonde kila ida mugwa obwana kivya daiza ngai uteula wambie ndinetu ngai ula wa andumeba andwasi na hicho kitumi noma waite kwivya wisi na kila mokamba kivya basi ngai ambaye inaida wananduga ambaye su na hicho kitumiwa vikwa alama ile ngai sio wizi ukele na musikiti ndo mpaka munene kituruka ya ngai usu
elia kithio yitayu no manbe mukamba we beka kithio chake kwenu nundu kikawana kikamba na kikawana Kiswahili kikawana Kikuyu na ake Mwikuyu ndeka kithio chake kamba nundu kikawana Kiswahili na kikawana Kisungu na kikawana Kikuyu kikino kikiwe na kikamba incho kana huko sasa kana hela kidogo ni wewe ndio na